Kenega Mas Bakhuid, Nitruana Kapanta, I Varsia Sara Amerika Kongor, Iban Lait Puleno, Shabupan de Suar, Nitruaro Nakapanta, I Elma Suting, but in your aging quite jinkia. Saitjaiñ, kanamba laispa lai pusau, laispa lai pusau. Hang ni ngia lum ngia kemen ha utrai ban ai la kangu la kadem ha duan. You play traiken ra unong bo unong thao uba it basumar yangi. You play traiken ra unong bo unong thao uba it basumar yangi. Ngilong shi para ha utrai Jesu Christ jing I jong utrai ayangi kante song utrai un sapyang hon jing le ki jong I ladang ia it bat ngima utrai un sapyang hon jing le ki jong I ladang ia it ba ngima. Haga gertengupa badukun badumen sim Bakhuid. Amen. Ka jinge jong utrai jong I Jesus Christ. Baka jingid jong blay, lambel ka jingusul jong men sim Bakhuid, kindon ringad batpi baro. Ringad batpiru. Ko himen ko para, tongin kubur bangi longki nong pop, nang ban lo kabalakre balayam yaki jing maya Bakhuid. Ngapla. How blay badan bor baro, hafi ko himen ko para, bangale po shibune, daki jimber card bakakti, daki kam, daki jingleklet, daki jingle palajunga, daki jingle palajunga, daki jingle palaj bakrao ejunga, namagata ngakapat ekamaria Bakhuid, kabay sa kathesati, yaki angal bat kirikut, badapi ko himen ko para. Banduan na kapenta junga, how try blay jungi. Ublay badan bor baro unisne yangi, badian dalam yaki pop jungi, unyalam yangi shaka jungim bam jukut. Amen. Try kenrat ko blay isne yangi. Try kenrat ko blay isne yangi. Cristo map ko Cristo rap ko nong penim jong I penim yangi try kenrat ko blay isne yangi try kenrat ko blay isne yangi Cristo map ko Cristo rap ko nong penim jong I penim yangi. Tongin ya duai ba ka jinge jong me ko tra ngi kirpad kanaid barabor hakmat jongi bad kanbud nadin jongi bad bakhan pen long yangi barabor kibakur jingmut ban le ya ka baba tau try jongi Jesus Christ kun jong me ubaim basin sharngat me
ha ka jingalong kawe jungamen sim Bakhuid ublay junom la junom. Amen. Ha ka jing duai jonga ba ublay jong utrai jong yi u Jesu Christ ukpa jong kaburom un ai happy ya ka mensiam ka jing start bat ka jing pen pau shai ha ka jing itu ya u bat enda la pen shai ya ki khmat ki do no jong pi pin dup tip ka ei kata ka jing kermen sha ka ba ula khot ya pi ki ei kita ki spa ba jong ka jing yo pateng badan burom jong u ha kiri khut bat ka ei kata ka jing krau bom la thau jong ka bor jong u hangi ki bangai kat kum ka jing trei jong ka bor ba krau jong u ya ka ba ula pendap ha u kris men ba ula pen mi pat ya u na ka jing yap bat ula pen shong ya u hala ka kti kamon habeneng halor baro ka bor sim bat ka itiar ka jing klan bat ka bor sensyar bat halor ka kerteng baro bala ban ai om tang hakani ka juk Henry haka juk ban sawanru bat ula pendam ya ki ei baro hapo ki kejat jong u bat ula thung ya u ukli do halor ki ei baro na ka benta jong kabalang kabalong kamet jong u ka jingpura jong uta uba pendap jana ya ki ei baro kaktin jong uterai Kasampra kanamba jingwai rius pa prapuwe. Kanamban rius pa prapuwe. Kutrai jong ikersen jong mi kat no ka long ka ba pelaha ka persei baro mila kentiu laka burom hadu ki beneng shajong ka jing krau bojong mi kutrai halor ki beneng kalong kutrai jong i kerteng jong mi kat nu kalong ka ba pelaha ka persei baro nar miang shun tur jong ki kun lung mi sei ka jing yaro Knang ban pen ngap telit Ken riang nong shun ban pen lingo Kutrai jong i kerte heng jong mi Kat nu ka long ka ba pelaha ka persei baro Ka beneng ngak mi ubnai ki klur jin tau ba mi labu u ei u briu ba mi ken mau ba mi wan jungo ya u Kutrai jong i kerze heng jong mi Kat nu ka long ka ba pelaha ka persei baro. Saitjaiñ. Alleluia, Alleluia, Alleluia. Tu syarai batulong gibalakloy na bapimtip utray jong pi unwan. Alleluia, Alleluia, Alleluia. Utra yundon ringat batpi kajimbule nak gospel Bakhuid katkum ulukas Kaburam hami kutray. Ujisu ulaong halakisinran Ngawong happy kad ubapla yanga hakmat kibriu ukun ubriu ru unpla yau hakmat ki angal ublay
Henry Yauta Ubalen Yanga Hakmat Kibriu Yensalen Yau Hakmat Kiyangal Ublay. But Yauta Ubakran Persha Yaukun Ubriu Yendang Map Henry Yauta Ubabein Persha Yau Mensim Bakhuid Yen Yam Map. Te Habakiwan Yalam Yapi Hakmat Ki Synagogue But Hakmat Ki Nong Senshar Baki Nong Bishar Wat Kuslai Shapang Kumno Ne Ayu Pin Jubab Ne Ayu Pin Ong Namar Umin Simbakud Unsa Hikayapi Hakatahi Kapor Ayuba Pide Ban Ong Ka Gospel Jangutrai Kajiro Inimi Chris. The gospel passage that we have just heard, Jesus reminds us, those who acknowledge me before others, I will also acknowledge them before the angels. How gospel bumda kasngi ujisu penkenmayangi baladangi pla ya u hakmat kibriu mauru un supplyingi hakmat jongblay. Jesus also says, those who do not acknowledge me before others, I will not acknowledge you before God and His angels. But lada uta ubalen pat yau jisu hakmat jongkibriu ujisru unlen yangi hakmat ki angel bat ublay. We all of us very easily profess that we will acknowledge God before others. Bonsien nuju ong bangi plab yau jisu hakmat jongkiway. But we fail in our actual situations when we are called upon to acknowledge Jesus before others. Henry haba ngiri ban plasha sha yau kris hakmat jongkiway kibriu bonsien ngilen. We say we are even ready to die for Christ. We are ready to suffer martyrdom for Christ. But ngi angru ba ngi kloy ban yap nakabantao Chris ban yap martir nakabantao Chris. But there are times we feel shy even to make a sign of the cross as we pass in front of a church. Henry don ki poru bangi le ran wat ban le e kada kading pna wat teng teng bangi ya lingba kaging mani. Or say a prayer before the meal when we are seated in a restaurant. Lada bat ngi syang teng teng ru haki restaurant ni haki dukan sya ngi le ran tang ban dua shwa kajing bam ban bam ru. Because we feel shy to tell the world that we are Christians or we are Catholics. Namangi le ran ban yo tho e kapathe bangi long ki Kristan ni ngi long ki Catholic. We may not be denying Jesus. We may not be denying Jesus at all. Ngi ngi namlan yo Jisu. But then when we listen to people who speak against Christ, against the church, and we don't respond to them at all, it is almost like a denial. But teng teng habag ngi asngol ki brio ki kran persha ya kabalang bon sien ngi shus ngabjar kalong kumbangi len yo Jisu. We as Christians have a responsibility to respond to people who speak against Christ and the church. Kum ki Kristan ngi dan kajin ki kli ban juba ban pensha ya ki brio ki bakran persha ya kabalang. So when we remain silent in such situations, it is a sort of denial of Christ. But habangi ngabjar hakum kini ki khep kalong ba kap ngi pen I kata kajing len jongi yo Chris. Denial of God also includes when we say, I don't believe in God because of these reasons. But kajing len yo Jisu kalong ba ngamnget yo Jisu ngamnget hau blay na mar kini ki daw. And we deny God when we say there are different ways to reach the same God. But ngilan ro yo Jisu hakabangi ong badan shibon kilat kilenti ban poi sha ublay. Sometimes to make our other members of other religions happy, we say they also will be saved by God, and God has a way of saving them as well. Or this is also yet another way to reach God. But ban kemen ni kiwe pat kinyam ni ong ba kedan ka jo kalenti yangi ban poi sha ublay ni kedan ro kiwe kilat hakajo hi karukam ban poi sha ublay. There is only one way to God, that is through Jesus, because He says Jesus is the only way to the Father. Dan tang kawe kalenti ban poi sha ublay, but they tang ujisu nama ujisu lang kalenti sha ublay. So when we say that there are also other ways of reaching God,
it is a sort of denial of Christ. Because Tilada. Jesus is the only way to the Father. Tiladang iong badan shibun kilat kilenti ban po shoblay kani kapan I ka jinglen jongi ya ujisu namar tang lingba ujisu hingila ban po shoblay. And the second part of the gospel, Jesus says, denial of Jesus is a forgivable sin. But then denying Holy Spirit, denial of the Holy Spirit, that means blaspheming the Holy Spirit is an unforgivable sin. Bat hakabenta ka ba ajong ka gospel ujisu ong ba ladang ilen ya ujisu endang map yangi henday ladang ilen persya ya umansiyam bakot anam map shu. You might wonder, are there any sins that cannot be forgiven at all? Ngilaban perkat hatu kidan kinu kipop ba amla ban map. The sin against the Holy Spirit is an unforgivable sin, not because God does not want to forgive. Kapop persya ya umansiyam bakot kalong kapop bamla ban map. Mday namar ba ublay ujisu umla ban map. Now, what is this sin against the Holy Spirit? Kaya kani kapop persya ya umansiyam bakot. Now, it is the responsibility of the Holy Spirit to teach us and to convict us of our sin. Kadai kamram jong umansiyam bakot ban hikayangi ba ban pensyaya ki pop ki jongi. From time to time, Holy Spirit sends us invitations to repent and to get back to God. Nakapor siya kapor umansiyam bakot ukot yangi bangin kala ka bamot bat ban pai show play. He testifies to Jesus, and through his teachings, Holy Spirit invites us to repentance. Usaki nakabanta ujisu batling ba ki hikay jong umansiyam bakot hikayangi ban kala ka bamot. And each time we deny this, each time we say no to this invitation, we become powerless. Man kapor bangi ong em ya kajing khot jong mansiyam bakot hakata kapor ngilong kibre kibam don bori ay. The voice of the Holy Spirit within us becomes feeble and feeble each time we deny his invitation. Man kapor bangi len ya mansiyam bakot kajing khot jong mansiyam bakot kanang telot hak kajing em kajangi. So denial of the invitation of the Holy Spirit is it's a denial of Jesus himself. Te kajing len jangi ya mansiyam bakot kalong ru kajing len ya ujisuhi. So in a way, denial of Jesus is a blasphemy against the Holy Spirit. But kajing len ya ujisuru kalong ke kabangi len ya mansiyam bakot. So now each time we say no to this invitation, it is a blasphemy against the Holy Spirit. But man kapor bangi ong em ya kajing khot jong ngidang len ya mansiyam bakot. Now, till the last moment of our death, the Holy Spirit keeps giving us this invitation. Hado ka klip mat jong kajing em kajangi ha kajing yap ru umansiyam bakot udang yai khot yangi. God will forgive all our sins until the last moment of our death. Ublay map ikipop jangi baro wat ha kanta ka bakado jong kajing em jangi. Even till the last moment of our death, if we keep denying this invitation, that is exactly the sin against the Holy Spirit. But what ha ka klip mat ka bakado nadangi yai ong em ya kajing khot jong mansiyam bakot kani ka long ka pop persya ya mansiyam bakot ba kajing len yu. So such sins are not forgivable, not because God cannot forgive. It's because of the stubbornness of our own hearts that we invite this punishment upon us. Tikum kini kipop ginamla ban yo jing map amday ba ublay map yangi henday kadi kajing mutalap jong kamansiyam ka jong yihi. So these are people who have no desire for forgiveness, people who have no desire for repentance at all. That is a sin against the Holy Spirit. But dan kibriya kibam dan kata kajing trang ni kajing mon ban map ikiway kani kalong ru ka pop persya ba kajing lan yo mansiyam bakot. Saint Peter denied Jesus 3 times. Petrus bakot ulan yo Jisu laisian. So it is denial of Jesus, a sin of denial of Jesus. Kani kalong ka pop persya ya ujisu kajing lan yo Jisu. Yet we find Jesus forgives him. Hang ni ngilap bang yo ba ujisu urang map yo Petrus. Jesus looked at his face with his mercy, and that is where Peter repented of his sins. Ujisu upet yo Petrus da kajing isnay but de hangta ujisu map ikipop ya kajing lan jong Petrus. So all the sins are forgiven provided we repent. Baro ki pop ki sang laban map na ujisu So ladangi kala ka pamod. if we keep resisting this invitation and remain unrepentant,
then that is a sin against the Holy Spirit. Bat lada ngiyai le mutlab bat bangidang ong em ya ka jingkhot jong uji suban kala ka mot men siam bakhut kata ka long ka pop persha yang men siam bakhut. It is unforgivable, not because God does not forgive, rather because we remain stubborn at our heart. We remain against this invitation of the Lord to repent. Kade ka pop bamla suban map namar umdei ba ublei umla ban map hande kade ka jing mutlab ka jing le palat ka jongi. So today is the right day that we can listen to this invitation and follow this invitation of the Lord to repent of our sins and get back to God. Bat hakani kasi kani kalong kasi ka badai makasi ka babyang bangin ngap ka jingkhot jong men siam bakhut man phai show blei. Let's promptly respond to the invitation Holy Spirit gives to us every day. Tungin ngap ya kita ki ngin ngap mabangin ai ka jubab yang men siam bakhut da ka baong hoot mayaman ka por ka jingkhot jong u bangin kala ka bamut. Ngangit how blay pa badan bor baro unong thak abnem bakha kindu but how Jesus Christ kun marway jung utrai jungi ya balakun nam sim bakut ya balakana kamaria tisoti ya shale bin po Pontius Pilatus lasana nai ulia latabiu layash kriya hagsmi kabalal mi pat ikbayap ulaki shableng bishong shukman blay pablo bo baro nang tauan pag-bishar kibeemet kibayap ngangay haw men siyam bakhut haga balang katilik bakhut haga jing asulok kiriw khut haga jing maap ikipo haga jing mipat kado haga jing imbong chikut. Amen. Spaisyong kanamba laispa prapuan laispa prapuan. Na lingkastem uso badabdo dag jong ka jing I jong I na lingkastem uso badabdo dag jong ka jing I jong I shim kutrai shim yaki Ngi ai ti lut ya la di shim kutrai shim yaki hati jong mi ngi ai ti uter juk wan ya uding ken dak jong ka jing I jong I Uter juk wan na uding iken Dag jong ka jing I jong I Shim kutrai shim yaki Ngi ai ti lut ya la di Shim kutrai shim yaki Hati jong mingi ai ti. Todo ai ko para baka jingni a jong abat jong pi kan long kabab diang hun hau blay upa badan bor baro. Tu try teng jing kanya ti jong pi nagabanta ka jing ro ko buram ka teng jong u ka jing mentoyingi pada ka balang bakhut jong u baro ka wei. To ai hangi ngok ko try ngi kerpad bangin shakri daka mensim balai fluid lengba ki janai jong me namba daka jingei papen kuid jong me yangi yen pen kuid yangi dakine hi ki jingmaya dakiba ngi ai ka jing shakri yame dau Chris try jongi. Amen. Try undon ringad batpi Ringkat bat piru tokindu yala ki donud gigantiu ki shau try Tongina ingo yau try ublay jongi. ka shong hok bat kadai. Dash shakalonga bashong hok baka baday
kai deti jongi baka jing penim yangi ham man la kapor baka chaka banaingu yame gopa Bakhuid tam lengba ukhun bayid e jongme u Jesus Christ kaktin jongme dau bamla to ya ke baro ya ubamla pashangi kum unong penim bad unong sispa ubala longdo dau men sim Bakhuid ya ubalaka nakata soti kadba udang pendapia kamon jongme bad penyo hame ya upad Bakhuid ula pia lakakti haba ula shashitom nangba un bathang no yaki saite saitkum jonga jingyap bad baun penbao yakabor jonga jingmi pad de damar kata ringat baki angel baki ringuit baro ni penbene yakaborom jongme kadbala kawe kasur ni ong Bakhuid, utrai ubleikipan, Breng perthei sawada kaburom jongmi. Hosanna, Hosanna, torwa yublei shadrong. Hosanna, yublei junon. En yaro yubawan, hakat kerteng utrai, Breng perthei sawada kaburom jongmi. Hosanna, Hosanna, torwa yublei shadrong. Hosanna, yublei junon. dash shamelong Bakhuid ko try katame jonga jinguit baro namar katangi kripa diyame tu pen khuid pen kandang yakine ki jingdarwa jongi dagaba pha yaw min sing jomme kumga umjer halor jonki bagin khilla long yangi kamed bakas nam jong try jongi o Jesus Christ ha ka por baladino yaw budalak mos ngoba ula priyang yaka jingsha shitom ula shim yaupu bad dakaba aingu yame ula kriya yau bad ula ai halakisin ran u ong toshim bad to bam na kane pi baro namar kane kalonga met junga ya kaba naiti na kabinda jongpi hakajuka rukom yanala yabam ulashim yaka kuri bada khaba aingu biang yame ula aya ka halaki sinran u ong toshim batudina kane fi baro namar kane kalonka kuri jangas nam janga janga judang badmai badbam jukut ya khaba en pen bina kabinda jongpi badna kabinda ki babun na kabinda ka jingmap ya ki pop tole ya kane ben pen maawiyang kajing maya janga jingait Katasin bangi bamyune yupu Bani dinakani kakuri Ni pendra kajing yap jong mi kutrai Tarhadu menwa namar kata nge ke bapen mendaya ka jingyab baka jingmi pa jungu nitwa hame ko try ya upu janga jingim udia ka kuri janga jingpenim nida aingu waidam namar me lanyuyangi ki badbani hakatmat jugme badban shakri yame dagbas ngurit ngi kripa yame ba ngi ki ba yabinda hakamat bakas namu Chris ngi lo ki balapnya telikawe daumen Bakhuid तो कन माँ को ट्राया कबलांग जंग में कबलांग फ्रियांग हा सतला कपरते मतलब पंजनाया कहा का जिंगीद रिंगा बद उ फ्रांसिस उ पा Bakhuid जंगी उ विल्बर्ट मावेन उ बिशप जंगी बद बारो की लिंगडो तो कन माँ लमरू यखिमन की पारा शनरांग बद किंदे की बला यप योथिया दा कबा करमन याका जिमी पाद
Udia baro ki balaklat no haka jingis nei jongme. To priyang yaki shaka jing shakakmat jongme. To isne yangi baro ngi kripa diame. Baringa baka Maria te soti Bakhuid kakmi jongublei. U Joseph Bakhuid u korin jongka. Ki apostol Bakhuid bat baro kiring kuid. Ki bala pengsme bayame pateng la pateng. Ngin lo ki ban babit ban yo bendalem haka jingim bamjukut. Udbangin yaro bat bandon borom yame. Dao kun jongme u Jesus Christ. Dau lembadu badhau kan lo kami uplay upa badan bor haka jingelo kami jungmen simbaku baroka buram baka jingero junom la junom. Amen. Kumbala hukum yangi dau nong penim. Betul kumbala hikayangi dagak timble nginu deban ong kopa Jumi, babening kalang Bakhuid kateng jumi, kalwan kahima jumi, kalang kamon jumi, hakan gelaw babening, to ayang inventar jumbam jumi, kabala kasmi, batumab ingi keringkang jumi, kumbang irumab ibalas niingi, marwayalam ingi syag juman syoy, henry to pelay ingi nagbasni. To pelar yangi ngir kerpad ko try na ka jings ni baro ha ka jings bun jongme to wai jings suk jings sang ha kis ni jongi nang ba da ka jingira ka jings ne jongme ngin lair barabor na ka pop bangin yo jinge da na ka jing janjar baro kat bangi da ngak mi lindi ya ka jinger ben Bakhuid baka jingwan par jongnong penim jongi u Jesus Christ. Nama kacongmi kalang kahima, kacongmi kabor kaburam, junom la junom. Ko try Jesus Christ me ubelong haki apostol jongme ka jingsu nga ye happy ka jingsu jonga nga I happy what paid yaki pop jongi Henry yaka jinge jonga balang jongmeudha ka jings bun jongme dwai haka yaka jingsu baka jingya telikawe katkum kamon jongme mame ubaim badbasin shar junom la junom. Amen. Kajingsu ko try kan don barabor ringad batpi Ringkat bat piru. tagin yatruba yakada kajingsu ibeha ibepa. Ku kun lang bro jong ublay, me bakin not keep up kapertay, dus no sin ayangi. Kun lang bro jong ublay, me bakin no kipo kapertay, dus no sin ayangi. Kun lang bro jong ublay, me bakin no kipo kapertay, tu ajing suk yangi. Hak mi ukun lang broad jungublay hak mi bagit no yaki pop junga pertay sukito yaki belakhod shaka jingwai jungukun lang broad Henry
Saitjaiñ nami ngasir, Saitjaiñ nami ngangwir, ngamani yami, Bakhuid yami, Jisu ko play jonga, Jisu ko love jonga. Tongin yaduai Ngi kirpad Lait-ïa me ko kindrad ko trai jungi Kuma bepsa yangi daka jingbam Jangamet bakasnam Bakhuid tham jungukun jungme Kumdaru to penlong yangi ki nongya binda Haka jinglong blay jungu Ubayim sinshar jinom la jinom Amen. Utrayundon ringad batpi Ringkat bat piru. Ublay badan bor baru nisli yangi upa badukun badmen Bakhuid Amen. Kilesuk kamas kalawai Ngisngamu yau play, Kanambar arspa ndipuwe, arspa ndipuwe. Sngap angel kirwai habne, Laki duita rakiten, Surbat yang kashlei keleng, Siembak rakir wayaro. Laudati, laudati, laudati Maria. Laudati, laudati, laudati Maria. Rwai sama pi benriu, Rwai men lang ki serapim. Yakak miki jad benriu, men sim la shim shabne. Laudati, laudati, laudati Maria. Laudati, laudati, laudati Maria. Kabramok pabra ukun mam sim Bakhuid. Kumba lalong kubam ningkong kumsut minta berabo jinom la jinom. Amen. Kumare ko kami jong jing sungolam. Wana kapenta sungi. Hagteng pabra ukun mam sim Bakhuid. Amen. Eni ro yo Jesus Christ. Jinom la jinom. Amen.